Sanibonani. Ngenza ivideo la. Angivamisile ukwenza ivideo on TikTok ngenziswa ubuhlungu benhliziyo ngendlela engiphathwe ngayo abantu abafanele ngabe bayangeseka namhlanje. Ngilahlekelwe ilunga lomndeni ibe ngilikhave kwa-AVBOB. Mangilikhave kwa-AVBOB ilunga lomndeni lishonele eGoli lifanele litransportwe lisiwe KwaZulu Natal. Bangifonela ke ukuthi angize kwa-AVBOB wase-Jackals Creek eGoli. La ngiye khona izolo ngekhathi zantambama ngafike ngathola usizo kusisi uSusan Masemola. Usisi uSusan ungitshele ukuthi ke no but indlela esisebenza ngayo ke thina lana uzokwenza kanje, uzohamba nomuntu niye esibhedlela la kushone khona ubaba nenze imfanele lezi enjwayele ukuzenza zesiZulu, kodwa kufanele ukwazi ukuthi imoto ezohambisa ubaba KwaZulu Natal izobe ihamba nabanye abantu asebedlulile, meaning bazoba bawu-3 ngoba ngokuchaza kwakhe bekukhona umuntu wase-Free State, kube khona kuzoba khona ubaba, kube khona nomunye futhi wakwenye indawo emotweni eyodwa, kube selingabi bikho ilunga lomndeni bezobe liphethe ihlahla. Ngamphikisa ke mina ngathi angiyazi into enjalo, angikaze ngize ngizwe kuthiwa iyenzeka at all. So okube sekulandela lapho ke uthe cha bhuti ngoba sekulate ngizacela ukuthi unikeze ithuba kusasa ufike ngo10 ekseni ngizobe sengikhulumile nabaphathi bami ngibachazela ukuthi uthi wena ucela ukuthi imoto ihambe nelunga lomndeni ozobe liphethe ihlahla nobaba yaseboxini ihanjiswe ekhaya. Nangempela ekseni mangifika ngifike ngamthola futhi uSusan namhlanje ekseni. uSusan wangitshela ukuthi abaphathi bakhe bathe if mina ngifuna imoto ezolayisha ubaba nelunga lomndeni ozobe ephethe ihlahla kufanele ngikhokhe imali ye-transportation ewu-6,500 nakhona futhi kufanele ngisayine i-waiver ezobe i-protector bona should kwenzakala i-accident endleleni. Ngase ngithi mina ngicela i-contract yami khona ngizofunda a certain portion echaza mayelana ne-transportation of a deceased. Bayiletha sayifunda phambi kwabo, kubhaliwe kwi-contract ukuthi if unelunga lomndeni elishonile kufanele ba-transporte from another province to another province, kufanele ungenani kube ukuthi lowo muntu usekhokhela ipolisi inyanga ezu-24. Mina ke sengineminyaka ewu-15 ngiyikhokhela ipolisi. So njobe sedlulile bengilindele ukuthi bazongitransportela ngendlela ukuthi emotweni kuzoba khona udriver, kube khona ilunga lomndeni ezophethe ihlahla bese kuba khona isidumbu. Bangiphikisa nabo namhlanje. Bese ngithi ke mina ngicela angibizele ongaphe kwakhe. Wambiza office supervisor wakhe uma Fidiso Matsha, ungixolele sisi mangilibize kabi igama lakho. Ufike naye wangichazela ukuthi cha bhuti ngeke u-AVBOB ufuna u-6,500 we-waiver ne-plus usayine i-waiver yokuthi umuntu ozobe ehamba nelunga nesidumbu uma kwenzeka i-accident bona ngeke baze bakhokhe for lowo muntu lowo. So kuthe mabebala ke sebebala nokunye ke ngoba bengifuna ibhokisi ethize kwafanele ngikhokhe extra futhi kuyimali yebhokisi. Lokho anginayo inkinga nakho ngoba vele wonke umuntu mawufuna ibhokisi elingathe kuba ngaphezulu kwemali oyikhokhelayo kuya-understandeka ukuthi uzoyikhokha imali engaphezulu. Kodwa engifuna ukunixwayisa ngakho nengifuna ukunazisa ngakho ukuthi uzoyithatha i-contract kwa-AVBOB usitshela ukuthi ngoba ibhaliwe nawe utshelwa yilo ukubhalisa ilokhuza ipolicy engachazeli in details ukuthi kuzokwenzakalani. Wena uthathe wazi ukuthi ilunga lakho lisebenza le eCape Town, wena ula KwaZulu Natal, masifika isikhathi bakufuna imali ngaphezulu. Kulungile ke ngibe sengibatshela ukuthi
ngicela ngiphe ithuba ngibona ukuthi ikhona indlela engenza ngayo ngokuthi ke leli lungu lomndeni wami bikade futhi ngilikhavile kwenye yenkampani ezikhona ezinkulu la eSouth Africa ngibe sengifonela yona ngababuza ukuthi ngicela ukuthi ikhona into engangisiza ngayo mayelana ne-transportation ukuthi ningitransportele ubaba. Bathi no, ubaba wakho somtransporter mahhala kuphela thina wena sitshela indawo esompick up kuyona simthathe simuse eNatal somhambisa kuyona imutual kaAfbop mahhala. Ngibuyeke ngibachazele ukuthi cha kunenkampani enye bengikhave kuyona ubaba ngicabanga ukuthi ngingayifihli nje leyo nkampani uOld Mutual uzongitransportela mahhala umzimba use kwaZulu Natal base bethi bona hayi kuvumelekile lokho kusho ukuthi ke bayominus lo 6500 emalini bekufanele ngiyikhokhe savumelana ukuthi cha kulungile qhubekani nomsebenzi wokungifihlela ubaba. Inkinga iqala lapha ke futhi sebevumile ukuthi bavuma ukuthi uOld Mutual uzothatha isidumbu from emotional yabo usise kwisidumbu sabo eFriday. Sivumelana ukuthi kusasa ngo9 ekseni sorry ngibatshela ukuthi bathe Old Mutual kusasa ngo9 ekseni imoto izobe isiready ukuthatha isidumbu emotional yabo isihambise ngendlela mina engifuna ngayo which is izoba imoto nesidumbu nomuntu ozobe ephethe ihlahla ihambe from la ngifuna ihambe khona until izifike ekhaya mahhala. Bavuma ke mase ngibatshela ukuthi imoto izobe ikhona ngo9 ekseni iyo pick up isidumbu emotional yabo bathi athi ke usisi uSusan ngizobuyela kuwena ngisazobatshela ukuthi sebevumile kwenye indawo ukuthi bazolayisha isidumbu. Ngicabanga ukuthi kuphele u2 hours wabuyela ke mina usisi wangitshela ukuthi cha webhodi asinayo inkinga ukuthi lawo bantu bamthatha ubaba kodwa ke indaba izoba sekuthini sine service thina esobe sinayo lapha ya emotional wethu sicela ukuthi nize from ngo11 kuyale nizolanda isidumbu. Ngithi mina sisi anikwazi ukuthi nifike ningithembise izulu nomhlaba mase kufanele ningenzele into nihluleke ngize neoption mase ngize neoption niphinde futhi nina nizo inconvenience ngesikhathi into engiyicela nje isidumbu nisifake emotweni imoto izosithatha ihambe nazo namaphepha aphelele and then emva kwalokho kube sekwenzeka ukuthi ngibe sengimtshela usisi ukuthi ngicela ukuthi kusasa ekseni isidumbu sibe sesilungile ngo9 wathi yena lalela bhoti thina isikhathi esikunika sona 11 kale. So ke into engiyibukayo njengomuntu oshonelwe nomuntu obhekene nalokho abhekene nakho njengamanje lukuphuzwelo kanti kubantu bakaAfbop ngiba sathe ngizama imizamo ngala ngifuna ukuba ukuhlangabezana nabo bayangichitha bangitshela ngabaphathi babo ukuthi abaphathi babo bathi mangithi ke kubona ngicela ukuthi ngikhulume nalabo abaphathi babo they are nowhere to be found ukhuluma nabo bakhuluma nabo bona efonini kuphela. So ke ngizama ukuthi ke usisi uSusan nosisi wakwamatsha bazamile abangakuzama bangisiza ngendlela bangisiza ngayo kodwa nikwazi ukuthi uAfbop ufike wabhala into phansi kwicontract ukuthi uzongithathela isidumbu mahhala usise kodwa bona sebethi bazosihambisa nezinye idumbu nehlahla engekho umuntu oyifamily member. Kuyangihlukumeza lokho kungihlukumezile ngeza neoption enye mase ngithi kubona ngizolanda umuntu wami ngo9 sebekuyibona futhi asebethi bayadelay abashongo nakhona ukuthi ngo11 bathi from 11 kale meaning isikhathi sabo futhi akusisisikhathi sami ngithi mina kubona sazohamba indawo ende cela ningizwele nivule omunye umnyango ninginikeze isidumbu ngicabanga ukuthi emotional kunemnyango wodwa ninginikeze isidumbu ngihambele kuze ngizokhuleka nani nisaleke la eGoli nibe right bese ngiqhubekela nomsebenzi phambili ngininikeze le mali difference yecoffin ebenifuna siqhubeke nomsebenzi azwani. Angazi ukuthi ubani ongakhuluma na somebody somewhere ongakwazi ukuthi atshela abantu bakaAfbop ukuthi ababe nozwelo abantu mabeshonelwe. Number 2 into ebhalwe phansi lapha kwicontract ake bazama ukuthi bayigcine iyo
bhekana nomunye umuntu ngelinye ilanga mhlambe ongeke azabe nawo lo 6500 ngelinye ilanga, noma abe nayo enye option yokuthi afonele enye inkampani njengoba mina ngiyithole kwenye inkampani ingangisiza mahhala. Ividiyo ngiyenzele ukuthi nginixwayise ukuthi uma unama-policy aka-AVBOB, review them because uzoba nenkinga ngelinye ilanga. Njengomuntu ophatheke kabi-ke ngithe angeke nginixwayise, nginifundise, kuyokusiza ngelinye ilanga. Ngiyabonga.